Jadi namanya qaf, namanya kaf. Ya, panggilannya baru qa, ki, ku, ak dan seterusnya. Ya, Nah, menyanakan mungkin yang kerana kalian gambar, kalian HP atau membaca kitab, nekalan ke posisi ji memang kah tahu menempel. Bukan ujung uram lidah menempel kena langit-langit liket. Ya. Lidah ji kamu sapat kena kamu tegan sehingga takun ji ji. Mentegan le baru itu biat su je. Qa, qi, qu, aq, qul a'udzu birabbil falaq, illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Qalqalah memang ya, qalqalah kubra benar tasydid lam. Jadi anda pegah apa? Ketika bukan qaf ini dibunyikan, ketika dia sukun dia ada bunyi qalqalah. Nah, makhrajnya di mana? Di uram lidah, pangkal lidah. Nah, huruf qaf dile paling low huruf qaf. Qa baru di depannya ka. Qa, ka. Qaf, kaf. Ya, menyanakan gambar bukan kaf. Ya, menyanakan gambar kaf berbeda posisinya dengan qaf, berat tak. Menyekehkannya hana lho tengah. Hana cekung, hana mekelibat tengah lidah. Tapi menyekaf karab mekelibat bacut. Berbeda. Berbeda. Jadi nah, qa lebih lho daripada ka. Qaf ya lebih dalam daripada kaf. Ya, nekalan menyekafnya sinyal di hitubit antara bukan asal langit-langit kita yang diwatihnya di tengah, tapi menyekeh kau ke kena kabak ujung. Jadi kita baca je kiban nung langsung kata qa, qi, ku, aq. Ke ukalam menyebenarnya nya petren. Ataupun ya pejak ukalam maksud. Ka, ki, ku, ak. Dia hamas ke menyekaf qalqalah benar. Kok pantulan. Menyehamasnya ak bukan pantulan tapi dia hembusan sedikit. Lebih. Ak karab lagi ta. Ya. Ban. Jadi qa, qi, ku, aq. Ka, ki, ku, ak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim kan mustaqim, tapi tebalkan mustaqim. Lebih lau qaf daripada kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya. Kaf ya. Qaf dan kaf. Nya hurufnya dua buah insya-Allah anak susah ya, bagi kitanya agak mudah becut. Jadi qa lebih tebal daripada kaf. Kaf tidak tebal. Qaf yang tebal. Qaf paling ujung. Ya, pangkal tenggorokan tapi paling pangkal. Kaf di depannya, karena awal qaf bila menyertai hitung dari likat, awal qaf baru ke. Qa, ka. Qaf, kaf. Qa, qi, ku, aq. Ka, ki, ku, ak. Dari nada sudah berbeda. Qaf tinggi, kaf rendah. Uram lidah, ya, qaf dan kaf huruf uram lidah atau pangkal lidah. Ya. Get. Yang dah yang satu ya. Aqsal lisani ma'a al-hanakil lahmi. Ya, aqsal lisan pangkal lidah dengan al-hanak nyo langit-langit ya. Al-lahmi langit-langit mulut ataupun langit-langit daging mulut.
Ditanyakan ketika nyahina yang dikena dan diwatih hina kera hajinya kan tanya. Langit-langit ponnya kera. Lih higa apa kan? Uram higa atih kera. Tapi menyolika juga kalau minyak. Nya kan yang lahmi, yang lemiaknya. Lahmi artinya daging ya. Jadi langit-langit daging. Minyak karena yang ukur kena kera. Mungkin menyanakan gambar pideh cit ya, kuning je bentuk tulang ya. Tulang pun apakah tulang rawan Allah alam, apakah tulang apa? Menyaulik kena yang merah kah bentuk daging. Ya. Tamam. Ya, alhamdulillah. Cik Haji dah mulai. Silakan. Ya. Jadi lagi bunuh cik ulang sekata pet bawah cara dakun qa qi ku aq ka ki ku ak. Ya, bukan ak tapi ak Malaysia dia katakan Allahu akbar kan akbar. Nya kalau kalah pelung je. Memang dilangan dulu. Hams ya. Sedikit hembusan. Tidak, karena itu sifat ya. Masih boleh.